sanirangwe ni no me famundiri me warrai no mi haadi no mi faadira yo no mi noddi hakku minni awa ino mado yewten prime ngon do ala yobude fasi an ala wadde fus prime ngon andi anti awa tala yobude pri wasi tayi ko kwa yobi piji duadi wadde info ko foke yobala no ma me yewti a me ngaldi o yoba ila njoni concert de set ni afamude minni okay ender rundo mi noddi mukki bayo explicani la mi noddi mukki men e mukki me yewti okay min e mukki me yewti mi jonni ahadi min yo daru yo men wadu piji din joni yutir bawan ko yo holo lampingen gal do men do kala won golfla men dar mukki ni jabi piji din fo me yewdi amlo tigi grand jon no andi piji bui parce amlo hande na bali goddo akitimo kanko e goddo yobe dumano akambe yangani visa geri piji fo quoi mo andi le ko ndum yon dum me geri ame ngebi on visa ko ati dan jon e problem mon dum ngel hakko dadi ko mi yewti leyde porto hakko ari tayila payo ari yo tawi la ngai ko ari don piji o artungo wadi live bo noddi e wadugol piji kanko e pay kungine be diskiti don la ngandi ko wonno hakkunde mabbe ko mi yewti piji din dum fo wadi lan pusi amlo en minni grand jon akemi yame yada ya kambe kay lati be diskitali me wadi ko men gollata ton ko me sedi jambe mi ako woni wakku ko wadi ma wo noddi dum annoda minni okay me do yawde me visa ngon lan nay won ko hakkuno do arrange de visa ngon wala non joni piji konno redaction di no arrangira visa ngon o watta mo fop jonnon kombo me ngartata mun ko ay am lo en kam mi ari mi woni payi ne nebi to me wonto nga tay ko hani ko don kadi ko foke mi mo mi arta Allemagne min am lo me yida ton be wada traje me mi mo me yafi no me renouvelir visa no nulle contrat mi am lo la mi ne dandi bi kapana me fighting wangazi be yewti don wangaza ni be mi anda ko be yobata ton pate en fama on piji di won yarde mo do ano jonnude ben goddo afamude min nada me ngarti mi arti ga men continue a faire mais ju premier concert o yobi lambu in lag deuxième concert mi anda ko dumani dum mi nyaw ko mbudi ko mi nyawlu no mo ko mi yettiti mi lero mi nyawlu no mo ko dum yetti ko lag afamude koko akilan don kon fu Bashir no yona lancede jige Bashir Daleng no yona lancede ben no fo no andi ko no yon passé ko ben adda nene wala ngay ko nyama des fois ko mi wonno iso bide ha en jour ari do mi sokki ba fangal mi sokki sabion mi sindi mi yenni vrai minni mo yata mo attirta ala ni waddata ala no mi ara goto ko mi dumanno fi mo du ala mbudi o attira la no ngay nyamete waddanta ala ko mi yaltata mi yakwa afamude ko Bashir no la adande e weldi pe Daleng e rewbe goko defata adana la yona fi afamude fi mo du ala mo maji mexes grand jon no yona lancede ko kanko be wanno kaydi sede mutara ko ali ko yoba ndi si Allah jabi kiniyarti e jammo be afamude ni rewti me ngarti aka kambe me ditama me nodditama ka kambe don halama o noddama me yewti me bidun no suti Allah no suti ni ala ali tude fimu ma halugol piji nyala yewti ta fimu milla ngabbi ande kala jonni alla nyande mimo tay ka arsiki am yetta itay na arsiki am yetta ta quoi afamude mais direct mi do domani mi hala na cartel no apiso ma ton no alude mi anda ko nduwa mi yawo itu mi andi ko fi nyamande ko mi nyawla kadi hore ko mi tonya mi wonni na kadi ko la post mi ngandi on yirite afamude parce que am lo e walliti la ngonno fi jandi no mi artiri hano mi yewti afamude si tay mi toni kadi yo alla rewti nge ore am torki alla ala non dum ala do me ko gonga min no yewtade ko feddi mi ko ngender parti ango hakku nyama mbudi makko ande nyama piji makko uma ko innata lanjindude ma goddo artiste be mi ngati gidansi ari yo me yaw fitiri nge studio mi jokka be mi ya hasibe gerdi on dum tigide mi anda ko fitiring no ni wadde afamude bi law ni mota ko mi aton kadi yimbe ara yan takwa ni na flower ni ko pari ni kadi afamude yimbe ara ya mi jodo kadi waduma mi ala yawde boîte mi ya mi on to wago onno jettu tikeji ko duwa yeyde ko jonno e rewbe mi anda be duwa ma ko on woni hakkunde mabbe to e pi jabe duwa jonnude be ngo jonnali basire hakkunde mabbe alla so be so tenti be ora su mai ko laadi be andi specifique ko timmi konno woni ri quoi afamude mais din détail ji fo ala nala ko woni hore gonga kan hampo mami do di ko hore gonga kan quoi
amlo be toni mo dong de adi piji buye en gol ñore fos men gollu non en gayni o yobi lambuudi andi hala bi pos hay falno kala ngacci dude hakkume hay o jonni no lam parole bi futa bi noni gine gasi yewti ton ko men dumani de wonni adi quoi abamu de mieddo dia quoi quoi di ko fala kon quoi sintoni mo alla na da yite jannama goto non anda goddum go quoi walla woni ko kondo woni bajo letede hande o yalla wadi video lan halude minna wayo no wadi lan dun no dogi no wadi lan jokki ajo an quoi parce que mi do andi stai quarti che am niente si na arti che anche di niente ta qua afani me mi andi sini mo tu minna io jonta mbudi andi si alla non ka di wada niente ta qua me ko woni sen haldi en tant que banyada ma il faut ko fu de frère kunnen ahadindi ko hunne tendi quoi afamu de na hakuna dilam so yo be ngai haldi 7000 o ni dum o passe na kan ko na dilam afamu de ko biton ko yidan men mi dumani mi yewti parce que kanko am lobe faamo di tano dum adina quoi merci John Barke wallahi joni tati min non hako ini do woko kanko signe duda contrat depuis la Guinée amlo e makko yewtuno ko yeyton be yewtuno fi si ari sa wadi tourné on kambe don dido be signe di contrat mondandar ma sa ari ka panaf ko 15 ko 15 minutes zuwata après jipoda wawon yadude ko honno amlo miji to anti ore akile ma den frère ko honno amlo wawatalan arde yango gafiyo mimi hebu visa o gera fo fiyo mi yago o zuina lan 15 minutes ko mi yago signi data contrat andi si dengal to yo akul so na ye tun quoi afamu de don andi konno business o woni yarude quoi don andi amlo da kanko jabo aye ngamlo jabo duno parce ko de imposa question monno question antigi ko yaduma no miji to tun konno amlo wawirta arde wakilo dogude bawan wada piji din fo fa ngeba visa fiyo ayo mizu 15 minutes ore sen ma committee ko mi jokka go oya no andi ko wulludo ari hay mi yurma mo sini jokkimo parce que mi andi ko no fe iton quoi parce que be na non tuma yurma da goddo ko ay yurma ta ko yurma no ko yurma ino kon quoi afamudo voilà mais fous Alpha Joe ouais si dengal to ya kin sora tati naam ina yewtira lundo fi am lono do da tanjini bana faro do aray tayi mi ko mi aliri do kon ko hala mi aliri ton fi yo mi halu ta la wetin bin gite bin to ki asiya yara Alpha Joe kunu marra ko yewta do ta wara baba gande an gadda jenta joni koto min gila hande mi hutike Muktar hakku gila hanyande o mal ya mi yawota ko mo mankata mo respect ni rendi tu kono holi do Muktar mi hutotoma parce que neddo ko kongol dimo ko hunduko ma konko Muktar ko neddo wela hundukojo wolo haalaji sika ko dum e dum sora leto wola haalaji di haalaji arta to wadi ranini mimi dasifa be worbe mi laydi biddo gorko fewto jama wola gonga kam Muktar no mari défaut molana défaut Muktar on ko hunde o répète ko hunde o répète c'est parce qu'il parle trop to woltanu trop c'est quelqu'un de bien molabi bernde makko la poste dum non tatambi ngorema kono faale andede makko de wonugol importance ko dum do woni mo bonnande Muktar ko tagado mo nanda horema o anda konto fo kiti mo habbiti o seppay ka hore lawol donc c'est quelqu'un à redresser wattete do e leñmo minno simi gani wolde do mo wolta fi Muktar mo fala o yalta wala fi na ha jango mais no wadirtani onon tigi hule gori arangi e yimbe e sifagol ko hoddum fetti hakkunde maggi e worbe onon tigi don doit hersude sifadi non mais grand andi ko no ngadi sujet on ko parce que ekoji wadi pay ko imade yenna honno inte amlo pay ko peut-être ko kanko immini be parce que pay ko buino pay ko kadi no imade yenna haku non je suis pas d'accord be yenna haku parce que min kala yenna pas d'accord ekran habbo ay joni a woni d'accord e amlo mais a wonali d'accord e haku est ce que non ay ni wo parce que e gono yennude amlo tandi ko fion minal mi wonali d'accord e amlo parce que peut-être ça je peux défendre mais ko gollu gon je ne suis pas d'accord ko Muktar yennete ko acce fiala fala jona ngala kan sedani s'il vous plaît ning hande ning tati do di quoi
ara mi andano hanno tatati nema ko min nabidano mi anda neddo mineno minisi ay ko no goldane tatati quoi dalelu di haut et fort ko ndan neddo on quoi le goldi artiste la gine fogo ni artiste la gine bus ma dadala mais mi yali artiste yurmete do tagado feji kumpay ko ko bari kon foji ko dum wadi hanne minisa quoi mais ko mi sonji di ko tatati fi yebugol visa ma ko hino mo do si mi fenay yoy no agra nga dudi ni do ma agra do mi tawaka bu han ko dal wender so visa mais grand nga o wata alde dum parce que ko anga data mo no janto lan tunga bo m'expliquer non musi quoi sila nga jami nge yaw gol to ma go min ko nyama voilà a famal ko gonga mama yewtade am lo ko resbe on yakune ame min ko wala wonu genti do bledar fi al bledar anni men sa wala une prise de parti anni bledar mi si yare mi jipoto do déjà wallahi billahi ko jawla ko teddungal minuma ça me fait trop mal ya wadu mo yere fais très attention quoi parce que ya ngi jël ay part un constat mi jetta parde non mais den genti dama di hakkil ber hore ma mais den genti ma go e kadi carte là pour ardo parce que comme on ardo c'est important moi j'ai fait un constat do data ko moni ta ajjoto koto ko doy quoi ko amira kon no yara non vous inquiétez pas ko alpha c'est bledar afada abela oui carte là abo lankoto amlo acce farbano ga so yi alpha jonge farba jo ara si tay men noddi tiyondo mi nimo hino be do be ala droit halugol tawsi men jonni tali be kongol ka bilandi do sim jeti halaka wala ara amlo meden jentima meden fala ya yewtu men ko woni der ton ko men jenti ko voilà dengal towi akil soray merci beaucoup donc on tigi ko yaani do tati manager makonge kanyum tati be andi ko hundu men fekkini hawan visa pana fluide c'est une vingtaine d'artistes il y a beaucoup d'artistes mais mi concentre no tati jonno énergie ko mi jonnale hande der soubise alla wadi marché pati yow la ngandi hundu ko ci goddo mami no moddi donne-lui le temps tacarno yode la main no attende 100% de holi mo lagina min ha men araga il a été intelligent compte be weli lan kanko équipe makon ko bena non amlo ide yaade attention mais de mari contrat Europe est-ce qu'il y en a ben ngore c'est yey agno non famoti non gollo min be na problème min me pi ngoto no wodi min no antata kawunda do mi da halgo deontologie fi ya hebu visa no wodi pi ngo ko mi engage tati no andi mi alta dum do ko mi engage fi hebu visa makko min si ko sako fushe bata ma Europe fushe me matam si mais mima non seulement me perdre licence no me heba problème min me ba on wadde haku ya he so men ngani panafon mais faut amener jondira jude parce que fiyo ma banto lume mburi falede donc men ni men ngari no do tati kase makon kase avance makon ko lagine jonna kase makon pana fo lantume wadanzo meni lan ya welti ko ni welti ke la non me grand temps akitirani ko men minya mo welti ke tati a fait une action je vais parler juste parce que tagado ko modi ko si goddo wadi yo hale ko ka ko mburi ko pana fo ya dal 25 sous ko kapana fu don o kitiri dimo be makko be heba be mbudi parce que hari femme tungu ani tati yuti di ngokkay mo mbudi maduma vous comprenez muktaraku ni ari ay muktaraku ari noddi muktaraku mino ke mini contrat on la ni na problème mais muktaraku je te conseille mino giduma sou bis gine wa andamu moya accu desi produit wali to ma seda c'est que contrat gidi ko contrat mon n'a pas de problème tu peux signer avec qui tu veux. Mais attention centre mako wona Bruxelles lo après il faut golle ngore mako mais ko anje na men njede si men yete mo men juina mo nokugo men yobama parce que l'artiste woder no jalbi ko alla no addi demande no dudi mo tar que non men yetri no mo suudu Paris ko be men abora min na problème men équipe on faut même mo bondir men na problème on n'a pas de problème parce que nous avons tout le monde justifié devant l'artiste ici. C'est vrai. Mais quand nous avons pas Guinée, il y a un consigne kala artiste yo guide ardo so nati ka sam do tel jame ko responsabilité des écoles god ala droit go wat don vidéo ji tatati borna ki no mo iri parce que c'est un artiste, c'est une vedette. Na ni wulirte do ko jodo jonni
goɗɗo capturemo ɗo Mami falno yo hajja Halimatu aruka bledar ma waraka cartel naka Muktar tokora an kadi arrête ça tokora fi Allah Grasim akala ko to ajja kama tokora non accu mi gayna fi Allah en laaɓe fi Allah donc pay ko nginar innimo yo ittu image on yo ko TikTok vrai na Facebook mais ko TikTok rasta ko artiste jo so men ardo joni andi promoteur bendo aussi kay ko menen promoteur o jabay o tudo o arda manager mako halfinanno on mano taw jabu artiste jo heba image kanudo joni odo no ka sambru mu piji no lancitino dumani pay gine ittu une fois deux fois mais si pay ko gine ukondiri on mi wonana pay ngire de ko be piri kon ça je condamne fermement mais ko wujjadu no wadi be duma si tay no kali fenay yo tati so vilan hare mi yala na tati hanyande mi wali yo haalo na way amlo ko non ma na non après ko yetto e hala kam ko don be ukundiri kanko be ha seytan sari ha be ukundiri lo nga ibro jonni ay oya gramma cartel o jonni ay pay ko ngine ko yeso ben kon ukanto da himene ukundiri après me ngine pay ngine c'est ton frère à Douaka après tati no dila min tati c'est pas ngine wadum no mais licencié mo der Dizipod Muktar ko koto mako wala do ko nirgale mako après tati non ni grand attention ino do no fe non ka sambre ton expliquer encore comme expliquer non mais na c'est ko non toujours men jeje Muktar ko parce que c'est son grand frère mais déontologie de la ngande ko protège gol image artiste na artiste yo do tunte tourner mais so woti be na way ko yawno wadi photo capture fel wadi bumaji labadi mais ye image mako moddo kono aro artiste ara sambre ma nyameti no da piu no da no do benen me wala ta dungo reju dungo ko surete on fami men jeji Muktar ko men Muktar ko yeto artiste jo ya en France na problème parce que men i tension mako men i on faale gol inde parce que minute be way mi wonde tatati mi wonde dum men na fi ne mi ngadi tatati ko fi yo gollo heba men heba mo be amen gagnant mais c'est produit mo men yeto men mais noddiɗo jiwɓe ma men noddi piiji fof mais inni men woldirama ati joni taw sali o accepté ko minen addimo fi respectugol men mais hara meɗen memude e business aɓe o si min hebbina conseillani are ko minen promoteur waɗi ɗum on faami donc min i tension makko min ini ɓay tati haalanno men lagine yo min respecte ɓe yeyi ɓey noon joni visa on lani tourne no wadde faami donc ya joni on to audio ɗaari Muktar ko wallahi billahi tallahi o noddayno lan o nodden lan kenen ha seke ha ɓen wondi ɓe mbina ko hommo ange Muktar o wondu wona amlo waɗangen prolansangen min na probléme min Muktar wallahi tourné ma o laatto par ce que adi ko min jogino hande kadi aɗa woni no ndi pouvoir nanda son famille o waɗi contrat ji mi wala visa artiste jon il fallait que tati yiltito lagine donc ɓeeɗa foɗiɗa contrat ji ɗi bonani mais si moanno ɗum noon fimiɗo jogii ɗen doole hannde harayno na kanko mo waɗi ko tati mo waɗi andi ari mi wala no kitawa ya waɗa ɗum ɗo acca hakke andi mi wala no kitwa parce que a yi anti ko non no jeeju mi ɗumanno oui parce que mi kawara e woni bon mais wallahi mi wala no alhamdulillah oui tati ɓay ɗumani ko inni grand min tati immo ara Allemagne o yimmi wari je vous jure wallahi il y a des dépenses de dépenses na laaɗi Muktar ko ville ji ɗiɗi mi yeyi des villes ko mon ɗon ibronane haala mi on ɓen ɗon tawi saliyamo ɓe joni lan o wonayno après les dates de Muktar ko eke ko après si ɓe wawayno prolonge de seke astafirlah concert goto o heɓayno dernier o heɓatano nanda son fami ɓen ɗon ko seeɗa jonnayno mi diwi ɗon mi yehi saare ɓurde woɗɗude Allemagne par ce que saare ɓe loi mum miɗo mari stratégie jane miɗo andi fi so disons mi ay miide ɓe noon mi wolli ɓe kaydi janni ɓenni ok ɓe na probléme ɓen ɓe waɗat minunani rastare ɓay o ari min ɓe ok hino ɗo programme o min ko feƴƴi kon feƴƴi andi bledar ɗiɗa contrat ji ma min joni koko arta ɗo si mi waɗanimo visa ɓenen Allemagne mi mbaɗi ko ɓenta kon taxe de l'état les taxes de l'état en Allemagne c'est entre 19 et 20%. Min je dois déclarer toutes ces concerts là parce que mi yoɓay finance amt ɗum woni ɓen Allemagne nani koyte kon finance amt o faami minni ɓen ɗon haray ko ɗumen mi landaki tono ɗuɗuɓe mais ɗum ɗon on guére chaque concert ko waɗa yoɓen ɓenni concert goto ko jini ɓenni 7000 euros ɓenni ok min 7000 euros y a pas de problème on va payer ça Muktar ko waɗi o noddelan bledar wallahi mo wondiri ɓiɓɓe ɓe ñiɗi ɓe
ono de la mater ko nene gota on no dita ma do mon frère ko no dira no la empire visa on yalti mina bani Mukhtar men joni haku ino do visa tatati ni koto minina mi tedini ma hanya ne mi mari parce que mi jano ko da visa mini tati no da mi buruma min je veux le faire min kadi ko net no mojo min e wondi wada action go to mi gita ko a jet no mbudo ko da SDF yes wa yelti goddo ar yettuma yetti mude jondala ba jonna min mi mematadi ila garan ko fidi fandi ko dum hada jaba min sabudu non dum no na fi équipe on tant que tu veux min imo ko lattani kala ko falla tati ya fola ndina ko pije tan ni mon yutude ya fola kala la ko fi la bu quoi ko pije di mi da halu no yeduma min ko soin médico falla kala ko falla halna on na problème ko halna besoin ko falla ko alla no andi mi halta dum ko réseau do mais ya men geri min ko nu kadi falla min immo ya continue on dum ko fi de ni jando ko de ni no en de vai plus de gandi on ti ni hayta tima do donc don landi cartel on fami men immi min joni yo yaw min bayno men yirno Mukhtar ko avec on gourmandisme fi succès mi kaytan battondir pandi parce que non ko min bloqué mi noddi Mukhtar ko min hakku mi sim yahay ton je suis pas à louer l'ensemble d'hôtel, c'est-à-dire qu'on y voit sim yahay duma sina dum yata parce que en femme là en guise de reconnaissance parce que moi ni mo goddo on y a o fut ko do fut la no o fus alday anko anya tatatoni min hande yewti don o ni mi fanki o andi mi do andi no arde mais wado e réunion go onno réunion do fala fo utu lopi moƴƴa jento tati no tawano e réunion kanko e manager makko mais inni joni ko Allemagne be di visa on acce administrativement mi wada concert goto Allemagne ko min organise a Essen yoy min do mardo boîte mi ƴettamo après haku min so gay non ya o joua Berlin kadi na problème ko au fait il y a 4 heures à 5 heures de distance no woddo ndiri quoi min no wawi wadde na région ji goti après Mukhtar ko inni joni kanko siko sago makko na problème wada me dum do kanko e bi sal Dortmund men ni na problème yada ni men sal on Dortmund siko Dortmund o hebi don joni ma Berlin wadi ke men ngara men gebi ko men walla laamu gon Allemagne juinimo asina inde desi prod no ay men sauvude quoi après men inni haku après manager jodon muki o mo jittudo no nane jettali woni ko jeli yoboto men grand men inni men yobay 3000 est-ce que vous comprenez après haku inni kanko Berlin ko 7000 yobata artisan est-ce qu'on fami entre 7000 et on andi dum na hay moati on be yeyi tatati rêve men ko men promoteur men andi ko fenane marsa ta ata men andi public on Berlin ata yaltude mais yewta ha tatati do dimen ko to mi e formao hakku nela pen ko falno ka gere so ni ko to munye après on adito ela so adito ngara non da contrat go ibro na to andi ibro so kifi men diwata carte landa andi ko mo ibro be do fu anda mo woni he affaire dum non en ala discuter de c'est bon on annule des problèmes même mata tatati do ha warto yanno kati tatati sa affijimani men partage no da pays fo fita men problème on andi men evute toujours Mukhtar parce que men wano imposade ko men wadi visa c'est que contrat on wasi ko contrat mo Alta Afrique on maïno parce que visa esprit ko men be visa on est allé sur la base de 20% si sauve gol artiste jon men ini men organise concert ini men organise tam o yiti be Berlin men men accepte men c'est bon andi so ju Berlin jon men mari ko men wala état men wula fus men lotike be immi be yai non mais tout le temps min mi dandi si goddo hebi tatati na haku be yata de ko ni ko inda woni ko visa mako wi indo desi prod après mi nodda tout le temps tati ça va da nyamude da hebude ko nyama ko no ça va na ko to ça va tati ay piji ko bawo ita Afrique an lami so hannan no dum do gere mene Mukhtar hakon ko gata o fudoto no après ino do tati bay men ngayni tati mi hoti quoi o ari mi dandi kado no wote tati so no biye des fois be halnaw tati o mu yeto no wallahi billahi taala woti da men buda Afrique bawo hoti Berlin be gayni o ari joni tay producteur kanko Mukhtar ko mi andai no gasa o yawno Berlin mi sikka e Berlin o yaano mi sikki tati o yawno ka o yaano Berlin o yaano quoi ok joni kanko on tourner on o yahal Berlin o yeyti o do
promoteur be noddi lanton am lo ko ni artisan on a des problèmes yasi là benno yahi ce qui s'est passé entre eux là-bas tati jonno andi si tati yalta territoire européen men ngaba problème parce que visa ma kon landa ndenyande Mukhtar ko acidi men artisan kadi joni manager tateton joni andi non seulement menda ki 20% ko ben haldi ko ça va pas respect wadali mais toujours kadi ko be men kipa no do wutira mais yow na men yo mo biede tam fenu na men yo mo bi mais communiquer manager ma ko men wolli mo stratégie jonno rewta ha o yalti territoire dum parce que engagement tatati jonnana bo yetana ka ambassade parce que so wota lom men watana aduna artiste Europe do tati no onana dum no kadi perna mako ne suma parce que mo andi ko non consilon ni mo tati ba ko na grand haysimi yeyta honum tigi de be mi wota mi fala kam budi walle la mi wota jonon ardo fi 7000 concert di tati mo fala 7000 chaque concert on fokita tawata hara ko menen kado no tafiyo men walle to mais menen toujours men ko menen Mukhtar ko ni ga en fait be men doza pidi mais ngali kadi Mukhtar yesa wala la yekude Mercedes ko Adrian non oui na problème do joni ko be do poser une question comme on ko ngal do fo ni j'ai envie de me libérer parce que ou dit joni fallo ka yar ko réseau ouais donc tati mi woti ka on vocal mo nan don mi geni mo ko officier wali minimo il respecte pas la parole Blédar à ta place toi que je connais ma am cartel ma Amadou Simbado ma o Ibnu Adama wondo do à votre place mi note da Mukhtar ko une fois deux fois trois fois mo doit la 20% de trois concerts o jonna landi wala communique de la nga mi perdi me bali mais communical ko vocal mo fallo ma chamo ko min mo don mon frère tu es le meilleur duma minete ti respecte pas ta parole minete ti respecte pas ko on tom mi jonni Mukhtar ma min ko mi teddino neddo min ko mi respecte o neddo so yami sonke Mukhtar ko c'est par rapport à ça affaire o nombaji non ucci on tan don kadi te ke o etta non ley o yara ley o geri fi taw yo ko mburi o do din o immini kan hala quoi o sora da o sortala mais dum fo moi je m'en fous jungo labu sa tametto simno nyami goddo to utal mi yobaydi jungo